Masipala wedolobha leMbabane bekade yahlangene nalabo labahlala edolobheni ikakhulukati labaqhamuka etinkundleni totimbili telidolobha lapho bekade kunezinkulumo mpikiswano phecelezi ama-debates lapho bekukhulunywa indzaba letihlukahlukene indzaba letsindwe ngulunga lephalamende laseMbabane wesiphindze yabe induna yelitiwe letekuvakasha indzaba temvelo umhlonishwa Jane Nkonda Simelane ngileyo intsela lebhadalwa edolobheni ma-rates likavetile ukuthi kufanele ukuthi kukhulunyiswane ngaso sonke isikhathi nakukhushulwa lentsela njengoba kufanele bathindwe nabo labo labahlala edolobheni kuteki bachubeke bahlale kuleli dolobha. Kanti-ke uvetile ukuthi bantu bese sebathengisa impahla zabo edolobheni ngenxa yokuthi ama-rates lakhona edolobheni angilawo lakhule kakhulu. Iyadzinga lokuthi sihlalele phasi singemaswati singabi nengcondo elinye yaba nengcondo lelinye sibe nje nengcondo eliswati lelidalele la kangwane lelikhulela la lelitawudalela abantu abalula lifele la lishiye abantu abalula kokuthi sithini ngalama rates sisho ukuthi idolobha alonwe abantu bekahamba yini ngoba njengoba asakhule kangaka lama rates kuthi longacabanga ukuthengisa stand sakhe edolobheni ayemakhaya kutawugcwala abantu bekuhamba kuphela la dolobheni because ngabo leba afforda kuthenga indzawo edolobheni emaswati siyawakhokha completely edolobheni sithi khokha thine sithi hlaba ngesethu sikali thine sithengisa lendzawo yasedolobheni sinika abantu siphatheleni idolobha ngoba thina sithe tandla tekuliphatha sesiyahamba thina vele sesiyawuthi fele emakhaya noma kwentekana edolobheni asisanandzaba isho njalo lenkulumo mina nje sami niyasathi nasibita 60,000 nasiya lapha sinandlu asinamkuku 60,000 yabona ngibani ona 60,000 awumaki ngisho ngeminyaka 60,000 kuja masipala umfuna kuwe 60,000. Kanti-ke lo mhlangano lona uhlose ukuthi kube namacebo kanye nekubambisana emkhatsini waDr Khamtite edolobha leMbabane kanjalo naye masipala waleli dolobha. Kanti-ke le nkulumo ibe inkulumo-ke libe luhlelo luliphelele njengoba itawudlala kusasa ngesikhathi se-People and Places la emsakatweni Chayile Maswati lapho khona kutawuvakala tonke tinkulumo letikade tikhulunywa khona-ke kule nkulumo ngcuciswano. Ngikhimbali Mavuso endzabeni temsakato eChayile Maswati titfombe ngijulisa mamba eMbabane.